بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وبلين كن يكفجمتوتا في جالتمتوتا كم فقو فيديو خنتي كافي قدا هم تكيسنو هردفتوتا شيخ بيان دعوة هوريتاتني في ورّي أماندرو هردفتوتا شيخ بيان دعوة تاينيس هم تكيسنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيقام مقا ربي تين إيقالي ربي أولتي فارسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نگايا فرامتا إساني رتي إيقام بوسي بودا خراسو خياتين أچي دي شيخ بيان دعوة آران تنمالين نفع چون كيسين أولم شيخ بيان دعوة آران تنمالين نفع تني ورّي نگافتن أسوما خيسة تفلالا ونين آران تنقبت دي نفعن درانو قوپي فيا آسونين بكموان تيف جيچا أرس قوپما فيا قبت دي تين نفع قوپين فيا تيجتا آران تنا حدو يتور راتي باتير رمضان وانا ديمتو جيچا علمنا ما وانا دو يتنور رابا سنو خنا هم مخمار كخيوان لغوب جيچ أكا علمنا ما دوا أدى أدى لغي دوا سمبيب كيسا قبو دوا درجة أفرفا رجلوفا خان گرام سنبين لغي رقو تيرو وفير رقم فين أكا سما مدمان فيتي في غراچا وفير رقو كم فين نيب وان حدو يتو فير راباسان دوا تولفمي دوا خير دوا سنسيني همولا فين ديب دوان سن حدو يتو إسنين راباس واني حدو يتو نمر راباس واني نمر راندام نے فائدان کب دو بیکر تیبین علم نما اندنو حدو يتو لرات حدو يتو علم نما فیان علم نما تیس حدو يتو مدن لرات حدو يتو انتون اکا کتابا کیسا دوفت حارو یابسن و حارو رتبن بارد يابس وبارد رطب جانين هنگنما ونمان علمنا ما إلنا نوه حقا كان هيجو نمني توكلتا تيبي لغتنا وبريته وني أدبيتون حدويتو علمنا ما دنا أدقودو دندايو في إيقا دواسي ودى دوا غرامان سي ودو في أبيا علمنا ما أدبيو في أكزما إلين سيل من ما كيسي جروكم إلين سخمي بيقول إلين سيل من ما كيسي جروس برباچسان إلين سبداتي في إلين سبداتي في إلين سكم موجيات دكا بيجو دوان دوا أووا درجة أفرفاتي في خدرجة سدفا خدرجة لمفا خدرجة توقفا كبا أكما نوتي درجة توقفا جنو بلد أمو ورد دوا بلد درجة توقفا رجل يجون دوا قبناو خدرجة لما فارج رجال دوا درجة اتيانتو كقبناو سنتين قوة سنتين دولة سيجو دوا نلمنا ما أكان برا إيجيت كيسا وردو درجة أفرفا خجرو كيسا ويوجي يوكان قرأتو قبو yoo isa godhatee soomati qishee fal'aana bunaa yookaan cinaa fal'aanaatiin godhachuu qaba jechuudha dawaa darajaa afuraffaadha. Akkasitti dawaan darajaa afuraffaa oowwaa jama. Namni gariin asiin na dhukkuba yogguu jaan aboo kana kunoo dawaan yoo hodha jeetuma muka si kennuu malee addawaan hin beekneefiin an karaa kanaan si dhufe. Akkuma dhibeen ilma namaa dhibee beekuun mallattoo if keessaa qabdutti dhibee ilma namaa yogguu ilmi namaa na wallaan ishee si bira dhufe yaa nama nama wallaan atis yaa nama dhibeen itti girtu wal'aanamuu barbaadu dura dhibeen tiyatun maqaan maalii jettee gaafachuu danda'uu qabda. Namni dhibee teessan mallattoo dhibee teetii himee dhibeen teetun mallattoon isii hangana wanni mallattoo dhibeen hundi mallattoo qabdii mallattoo tanan dhibee tee beekeetiin jira waan akkanaas jira jee dawaa sanis numa beekaa dawaa irraa fudhattee dawaa san giraama gaafachuu si barbaachisa. Giraama ifi godhan qaba dawaan. Tanumaafuu nama dawaa godhuu fi warran goonee fi narra viidiyoo tana gaddis. Warri habee kun beekaa habee kun beekee kaan waan hubannee jan. Namni kun magaalaa tana hunda keessatti aalama kana irra doktora ta'ee dhumee waan jiruuf irra hedduun
namni tawakkaltummaan sunu nama rabbi irratti hirkate jaama. Namni rabbi irratti hirkate rabbiin dawaa isaa ta'uu godhaafi. Ilmi namaa dawaa namaan godhin jechuu miti. Qilleensa namaa adda laalee akkasuma xabiyaa namaa laalee hadhooytuu namaa laalee dhibee namaa mallattoon eega beekee booda namni kun nama guddaadha moo nama darajaan ichi deemte guddatee ammoo namni kun dhiira moo dhalaadha moo ijoolleedha adda baafachuun nama waa godhuu irraa barbaadamaadha jechuudha. Waa godhuu eeguu jaan ilma namaa waa godhuudhaafi dawaa godhachuudha adda wallaale. Waa godhuun nama fala dalaguudhatti beekuu jira. Fala dalaguun shari'aa islaamaa keessatti dhorkaa namni waa namatti dalagee xabiyaa namaa jijjiiru sheeyxaanaatu waan san barsiise waan ta'eef rabbiin nama san irratti haraam godhe waan san barsiisu. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وسليمان هن كفر شيطان كفر سيري نو برسيا وند سيري جام هندنو شيطان رات ورن سيري غوتن إلا فقط قبض وان كنرا أبو ربي وان تنا أچي سيني آخنو إلا فقط سيري غولنا فلن دلقنا رب سبحانه وتعالى ما له في الآخرة من خلاق جا واني غرغرتي وانا مغرو لان سيروفتو هذا ما مسلاتاتو وانا رانتنا تنا وان برو لغدودا برو ربي برتي وانا يفدو يجول نمني واغدو يغوجن نمني مخان والان خاكان انجا خنتي دي بيتنا هادويتو نما بيغي هادويتو هارو يابس هارو رتب مالي بارد يابسو مالي بارد رتب مالي جي oda hadhoytu nama beeku haa nama wallan akkasiin jaa obboleeyyan keenya wanni gartee hadhoytu nama naannoytu kana haaruu yaabis jechuun hadhoytu oogituu goggoytuu jechuudha. Haara rutab jechuun hoo oogituu jiitu jechuudha. Baarida yaabis jechuun qabbanoytuu goggoytuu fi wabaarida rutab أبنويتو جيتو لتيادة ودم تادويتون كن أكما هدويتو تيني دواني نماخن نمكونيس دورا نمو قرطمي نمني لالم ودان دوان نماخن نم ملي وان أركن سنامك كيلوغي وان أركن آلوغي يوغو إفيابتي نمني سكر عطل موتي تيكو ملي رفيفتي نمو دوانوغي غرا ياسو ملي وان فرانا بونين بينجي وانا كانتنا دكتورة قفان نمو قلوان تيفين خراق مشيك بيان دعوة خوتا واني في جابتنيس أنا إسني كنا وان إسني ران أبوسنا إسني كنا ياسونيس قوية تو قفايسا قلقل يقوية رو راوتن هجير را زو ملاما خدابوس أكاس مبرج راجو كبا أكاس مدابتيجو إيغانا دوتو دي سنبيخي بقى إسن نكبتو بيخي بودا ندفتني غرا كيسن يفتو وفتني سومنا كيسن قبلتني ربي كيسن انا مخرتني استغفر الله تني عباده ربي وتني قلبي طهارتني غرا وفت ارومتي رمضان ربي كيغتني فين تبي خنان فيچو نمغري وريغو باتين تون اس رجمن هندو مي اچي باتين شعبانه تون سنتي هي توري جاني ور هي توم بيغو جي هي تو دغوف ججا बाती है तो कैसे वनी कराए तू विसंजे नमतन बेखो जिरा अबो बाती शाबान था कैसे सोमन कल्पी बरसीसनी अकस्मत एक सोमन कल्पी बरसीते दिली लागुल कुल लोइते बोदा घरा कैसे तो तू लागुल कुल लोइते अकन्या तो प्रचुरन देव रमदान है इधर चुर तनावु वान दादा बिदते घरा के तू फुल कुल लोइसा कल्पी तेतिस ईमान दादा तीन दुआई दादा बरचुरन कुल लेसिते इबादत आपको पोइते घरा कहती कुल लेसिते आपको मनाता आपको पैसे तो सनिति गोरू कब अम्मा घरा हटो इतु देवनेगा दवा फुरतन अनम्बर सिलाई दवा शित्ती मुंदेम दवा थोल चेन नबीरे जिरा सुउदित्ती कुवैत की अम्मले इमारत दुबई थी ओमान थी थोल चेन जिरा अकमी दवा नुगे तनी दवा संपुरचू नि दंते संजचू विन देव मले दवा अनातु सिनी खन्ना
hoggu dawaan sun isin bira dhufe haala dawaa san itti fayyadamtan suuraa ergitanii nagaafattan akkuma nama dawaa bitatee na dhufeeti jechuudha. Saniifuu haala fayyadama dawaa isiniif hin hima. Kun yogguu dawaa kana godhattan kun ammoo isinirraa dhaabaa haala kanaan garaan keessan qulqullaa'an jira. Yoo hadhooytu tan ofirraa hin baasin hadhooytuun tun maal nama gootti? Hadhooytuun gara nama goggoysiti. Namni yogguu hammaama seene ka hammaama keessaa dafee hin baanee jira. Waa sagaraan kun namarraa hin baanee jira. Nama guyyaa 15 keessaa garaa mahiyyaa kanaan na goggoga. Waa takka juu jira. Ammaan achuma kutee garaa kana keessaan na laalata. Ammallee garaan na boqoqa. Singuggoon na jira. Waumaatu natti ol falak jaa. Qoma tanarra na taa'eeti. Hanguma qomaa kanarraa waan falak natti ol jaani. Waatu garaa keessa na deema. Ammallee nama juu jira. Nyaata kana ogguu nyaadhe nyaanni irraan dalagu waan firra haqqisee deebise malee. Jee nama oowwii garaa afaan itti dhufee garaan oowwa kanaa oowwii garaa keessaa ka'u. Hidhii faa solloysee hidhii goggoysee afaan hunda goggoysuu jira. Kun hundi hadhooytuu oowwa garaa keessaatti waan ta'eef jecha dhuftanii fudhachuu qabdan. Waya kana qofa hadhooytuu wayi namarra fiddu. Dhukkuba shimbirroo waan namarra fiddu hadhooytuun. Dhukkubni shimbirroo ka fincaan nama jijjiiru san ka humnatti qaama nama dhukkubsu san ka ija nama hurdii nama godhuun beekamu san ka qaamallee nama daalachoomsuun beekamu sun dhukkubni shimbirroodhaa sanirraan dhufe jechuudha. San hundaa'uu akka isinitti hin dhufneef shimbirarraa iftiisuudhaaf dura hadhooytuudhaaf qulqulleessu hattaa tiruulleen sanumarraa dhufti. Yoo shimbirroo san ifirraa hin fuune ifirraa ittisuu hin dandeenye. Yoo tafriiqa jedhanii qulqulleessuu hin dandeenye amatarraa keessaa dhiirtifaan dhalaan faan tafriiqa jedhanii harabbiin godheefii jira. Dhiiga baatiidhaa laguu baatii kana katti dhufu isaanii dhufuun barre baatiirraa qulqulleessuu damma isaanii qulqulleessan jechuudha. Akka isin amma warri dhiiraa tafriiqa san waan hin qabne waan isin qulqulleessu sheebbayaan daawaa bira dhuftanii amatarraa qulqulleessuun osoo sooman hin dhufne isin irratti waajiballee ta'uu baatu sunnaadha jechuudha boo. Sunnaan maali ga'oo? Sunna waajiba jechuun tayoo dhiisan dilaawan tayoo gartee waan san dalagan irraa sawabeeffamanii bire. Sunnaa jechuun tayoo siif mijaawee godhattees siif gaariidha. Tayoo dhiiftees rabbiin itti sin gaafane hattaa sheebbayaan daawwallee mana biran dhufin jee sin gaafatu jechuudha. Sunna farditti aantu jechuudha. Tanaafuu garaa akkuma sheebbayaan daawwaa dhuftanii akka firraa baaftan hadhooytu teessan tanaan isiniin jaa. Obboleeyyan kiyya kabajamtootaa fi jaalatamtoota mee yoo dhukkuma shimbiraa kana nam meeqaa kuteen dawaa dhabee warri dhibeen shimbiraa sun itti jirtu wanni inni irraa ifee bu'ee dawaa kana dhabe waan zeeta qaburraa ifee bu'u qaba. Akkasumatti waan jiituurraa ifee bu'u qaba jechuudha. Osoo sheebbayaan daawwaa bira dhufee dawaan furan osoo sheebbayaan daawwaa bira dhufee dawaa fudhate hattaa tiruulleen irraa qulqullooyti akkasuma dhukkubni shimbiraatti irraa qulqullaawaa. Osoo kun hundi isinitti hin dhufne kanarraa iftiisuudhaaf yoo dawaa hadhooytu kana namni garaan goggogu namni dafee akkanumatti aaru namni waan duraan dafee dalagu humna dhabeetuma akkanumatti laafatee taa'u hadhooytu ifirraa ittisuu dandeessan. Hoottaadhaa isin jeetiin isin yaama hatikkaa guddaa kadii dhalalaa kan sheekaa darasaa hundi keessanuu warri aalamarra jirtan kan afaan kiyya beekana beektan soomanaan duratti hara kiyyaana dhuftanii akka dawaa hadhooytuudhaa beekama yoo isin guyyaa tokkotti sana dhuftanii fudhattan guyyaa inni isin bira ga'e akkatti godhatta yogguun isinitti himu galgaluma sanii garaa keessa qulqulleessee akkatti firraa dhaabtus yogguu inni siyaasuu eegale homaa isin godhu kanaan firraa dhaabe achumas firraa dhaabbata sin jaa. Galgaluma san firraa yaaftee galgaluma san firraa dhaabu saniitu jira. Ka firraa yaasaniinii fi ka yoggusuma dhaabaniis wajjin dhuftanii qopheesseetii isin iraan irraa fudhachuu qabdan dilii teenyarra rabbi nu haa qulqulleessu haa jaamurata keessan rabbi isin haa guutu dhukkubsataa keessan rabbi isin haa fayyisu boleeyyan kiyya kabajamtoota. An fayyaatee isin hawwa ramadaana kanas rabbi nagayaan nu haa fidu. Ramadaana kanaafis akka ajaa'ibatti gama rabbii deebi'uudhaan rabbi kadhachuudhaan du'aa godhadhaa eeggadhaa. Hatu eebillee rabbi rahmata nu haa godhu warra xiqqaan keessan isin haa guddatu guddaan keessan isin haa turu rizqiin teessan
yoo samii jiraatte samiidhaa isinii gataa roobdu yoo dachii jiraatte dachii isinaa olaan baatu hoo ammoo fagoo jiraatte rabbi isinii haa dhiyeessu yoo isinitti xiqqaatte bara rabbi isinii haa heddummeessu yoo isinii heddummaаттee jiraatte barakaa keessa rabbi isinii haa kaayu rabbiin aalamaa barakaa isinii keessa haa kaayu hamma viidiyoo dhuftu walitti dachaan nageetti isiniin jaa وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.